sam željela predstaviti svojim Bjelovarčanima one filmove o kojima se puno govorilo, a koji su napravljeni u ovoj regiji i malo šire. Filmove koji na neki način otvaraju nove granice dokumentarnog filma. Ulica je mjesto koje uvijek ostaje, a ljudi su bića koja se mijenjaju unutar te ulice i to sam htio da se primijeti. Meni je, razumljivo, osobno vrlo teško procjenjivati koje su vrijednosti ti filmovi. Mene ti filmovi vežu za dio života, dio mog nekakvog i filmskog i ljudskog, ako hoćete, odrastanja, sazrijevanja. Pa Denis i ja, moj kolega i ja koji zajedno organiziramo ovoga dana dokumentarnog filma, smo počeli još davnih dana kad smo snimali neke dokumentarce razgovarati o toj ideji. Međutim, sve je to visilo u zraku dok nismo prošle godine upoznali Radu Šešić, koja nam je potaknula nas da stvarno izvršimo i napravimo tu ideju do kraja. I tako prošle godine na Zagreb Doksu kad smo se sreli, ima to jedna onako zgodna anegdotica, već na rastanku sa Radom. Ona je samo viknula, ej dečki, da napravimo nešto i u Bjelovaru što se tiče dokumentarnog filma, mi smo se nasmijali i rekli može. To je jedan film koji sam snimio davno, ali ljudi ga vole i gledaju ga, mislim, gdje god sam došao sa njim, kao da je danas snimljen. A to čovjeka raduje. Ja moram reći da sam taj film pripremao 5 godina. Da sam ja čovjeka nagovarao 5 godina da pristane, da se to pokaže što smo mi u ovom filmu pokazali. Jak si to představuješ? Myslíš, že to je nějaká sranda? Český sen je první česká filmová reality show. I just cannot trust my feeling. I'm not Buddha. Ja sam doživljavao kino kao nekakav, ne samo kulturni događaj, nego je meni kino značilo sve. Znači, ako je igrao Bruce Lee, ja sam se tukao do kuće, imitirao Bruce Lee-a. Mislim da Bjelovaru treba kino. Zašto? Pa mislim iz više razloga. Prvi razlog je zato da ne odustanemo, da se ne predamo, u smislu da ne odustanemo od borbe za umjetnost. Da ne odustanemo od borbe protiv banalizacije života u gradu i zato mislim da treba Bjelovaru kino.
This film will take you into a journey throughout Finland, but it's also going to be an emotional journey for you. So fasten your seatbelts and enjoy the ride. Za potpun doživljaj gledanja filmova, Za potpun doživljaj gledanja filmova, za potpun doživljaj gledanja filmova, molimo vas stavite Dokuart naočala. Pa lo que gusten paisano, en un apretón de mano se va toda mi amistad. En Serriano, montielero firme y llano, glorias de patria y pasado, agita el ser montará. Ulazili smo u nepoznato, ne znajući što će nas dočekat sutradan. U Bjelovaru je tada kino maltene se gasilo. Mi smo krenuli sa dokumentarnim festivalom kada su nas ljudi pitali, a to je ono o životinjama i o prirodi. Mi smo rekli, a ne, znate, to su vam filmovi koji su bolji od onih koji gledate na televiziji. Tako je krenulo prije 9 godina, danas su pune dvorane, danas se traži karta više i danas Bjelovarčani znaju šta je profesionalni umjetnički dokumentarac. Dokuart je naravno dijelo entuzijazma, energije, ljubavi prema umjetnosti i vjere da umjetnost ima smisla i da kultura je potrebna svakom čovjeku, da kultura nije elitizam. Znam za taj festival, pratim ga. Marijana vodi taj festival dokumentarnog filma. Otkud je zapravo i krenula cijela priča oko snimanja ovog dokumentarca o meni. Muljao sam, probao sam mučkati, bilo me prvenstveno strah. Molio sam se, bio prijetvoran, lagao gdje stigao. Dodvoravao se, smiješio na studeni, dijelio mrtve poljupce, stajao pod lažnim barijacima te pisao tuđe pjesme. Ulazio u neželjene postelje, odjevao se po modi, zatajio vjeroispovijest i spol, ali iznad svega bojao sam se. Mislim da Bjelovar kao jedan mali, simpatični grad pruža gostima nešto što im drugi festivali ne pružaju, a to je prije svega jedan kontakt sa običnim gledateljem, kontakt sa prirodom, sa zdravom hranom. Ljudi mogu ovdje se odmoriti, prošetati, jednostavno pogledati neke lijepe stvari u Bjelovaru kao Bjelovarski plac ili otići na selo. Mi zato nastojimo naše goste voditi na selo svake godine gdje je neki piknik i tako, znači da se mogu ugodno provesti i odmoriti. Masterclass drži čovjek o svom radu, znači autor koji je ovdje prisutan, koji pričati o svom filmu koji je ostvario, u kojem je radio 5 godina i to je jedan film u tijeku, u procesu, to je cross-media projekt koji nije stao i koji se još i dalje odvija. Dokumentarista je u stvari ispred svog vremena, on je uvijek jedan korak ispred društva, on je i hrabar, on je odvažan, on je poeta i umjetnik. Molim vas, pozdravimo Borisa Poljaka. Borise, dobrodošao. Dobar večer svima. Tako što bi zato za svojega stanovnika dečka i tako kako se je, trpete i volite da kaj je. Može ima to Vilka unutra bila, ko zna? Dokubus je jedno malo kino koje smo ljudima doveli na gradsko šetalište. Znači, svi šetači, svi prolaznici mogu svratiti, odabrati film sa popisa kojeg mogu gledati i naši volonteri im puste. Tu je negdje oko 10
volontera koji rade na festivalu. Većina tih volontera se s nama vraća iz godine u godinu. Kako pripremiti dokuart? Ravnomjerno razvući filmsko platno. Dodati 10 dekagrama nasjeckane filmske trake. Jedan cijeli filmski projektor. Umiješati 10 dekagrama svježih filmova. Te 10 dekagrama zadovoljne publike. Posuti žličicom truda. Prstohvat dobre volje. Dodati jednu mjericu volontera te sve dobro organizirati. Zasladiti autorima po želji i začiniti s puno ljubavi. I to je recept za uspješan dokuart. Om de wereld in 50 concerten, mijn lange documentaire, is de openingfilm van het IDFA. Daar ben ik super blij. Wie kan zich een wereld voorstellen zonder muziek? Niemand. Dus deze film is een film over de kracht en schoonheid van muziek voor zowel de muzici van het Concertgebouworkest als voor de toeschouwers die bij elkaar komen in de film. Dobra večer, ja ću zahvaliti ovaj festival, ja ću zahvaliti Rada Sesić i njezin tim, zato što ja sam vrlo srećan da moj film je prikazan u Hrvatsku. When we met those ladies for the first time, we immediately fall in love with them. Yeah!
sada kad je meni najteže u životu, taj čovjek dolazi u moj grad u ovakvu situaciju. Znači, nemoguće nad nemoguće. Hago lo que quiero, soy valiente, sé que me va a salir todo bien, porque la seguridad del compás hace que mis facultades obedezcan a mi alma. Dođite na 14. doku art. Dođite. Kad sve prođe i bez obzira na sve napore, ponekad i malu nervozu jer uvijek sve treba savršeno funkcionirati, gosti trebaju doći i otići. Na kraju uvijek kažeš kad se to platno zatvori, a publika otplješće i čestita i kaže bio je još jedan krasni festival, onda uvijek sam sebi kažeš vrijedilo je.